Keseng National People's Party jong konong po constituency mentagsi kelapan long ya kejing kendu ke bakarpang jong kinong yalam ketika parti rengkat bat kitemen kikro kinong Krisyan bat kikato kene kinong yalam na kebenta ban ai kejing kublai Christmas bat kejing pediang advance ya usnam thamai da ke ba ai de kijan kups aj syagi pai ba jong konong po constituency. Ia kene kejing kendulang lapan long ha office trekam jong ke parti ke constituency hanong po lawan ru bansaki da kinong ilam jong ke parti ki bakentup nadu uba CBSIM, uba pendap lang walang, uba Agustin walang, uba Minsing Makri, uba Tre Nongrum, ikong Felicia Kharhunai, uba Tiblem Lempuj, bat syubun ba kinong ilam, bat kinong Krisyan. Layu oru ia kejingkeren ke bakerpang na kinong lum kubor na ribhoi, ha kebala mi ikmat da uba Cornelius lalu ubadi wei na kinong tok kubor bala Islam, bat ubalarang ba tam ha ribhoi district. Let's say hanya landon gini di banak jong ke NPP, lada kiwi gigi gelap nombak. Let's say bau lalu lalu join NPP. Henry kamdon gano, Henry ngaku media person ngade belong neutral. Henry bagi aing ngalat bangkan si kentina ten ngade por ngakren. Om bang akren haga lama jong ke NPP lane helma jong no Henry akren kumwei no nongtok bor ne kumwei no samla jong gadong riboy. Lagi long kilong kami. Lagi long kilong pa, lagi long gikun samla, ilong kita kinong sung badon ka jikit kli, om tang hai ngasem, om tang ya lede simet, Henry ni don ka jikit kli, nam tak imlang kasalang, nam tak duk kirangi, larang don kum kada ka jikit kli, ngangai skem ba kam don gono ka jikit hakit imlang salang jungi, balai bun, hangal imlang salang jungi, hiduk kikedu, nomor boleh, nganga biang lede, ngam perkatsu itu beduk berengli. Ladang idon ke cepat iwi ladang irap iwi. Angin skem bagi imlang salang lagi gelong ke bayar baik bayar ti kalong ke suk ke bakemen. Tenang kata kadau kumba ki lai lat yang aban kren hakni por ngapan pau ke sukmen om bang akren nagliang jono andre akren kum gunung thok kubor kumba pilapan pau. Tenang kalian jui kinong thok kubor yang Garboy district ru. Ni ai ke jingkit bau ki yang jabaro. Kipai ba yang Garboy district jong ke jelah ibrogoi ai ba Unel sinem buat mayolong sinem jong ke jingkela, banwan sibun ke jingkela, kanwan karoi ke parah ke long ingon sem, kanwan ke sung sanya ke sem. Ki nong yalam kilapan pau ya kejing kublai ke bakerpang, ya u nong yalam bah klidu jong ke parti, kata ya Konrad Kongkal Sangma, ubolong ruah keju kepor menteri rang ba jong ke sorkar jela, na kementa kejingla jong u banilam ya ke jela baro kawai, da sibun ba kejing mentoi ke balawan ra na kene ke sorkar. Kajing sakri yau para breu kadang kajing sakri yau belai. Tengisim ya kata kabenta bang ye isibon gikmat. Jong kiri orang ba nang nena po nongpo nado na kan bordar nado na giwe gi jaka kiba kimday kibala enroll na kiba support hagata ka parti regisyo bagay ka kamram kiba na ay kajing sakri ban taw silang kmat. Tingi iya kita de kublai subon ya kaneka kajingwan ka jongpi kabanga kwa bansing kani ka kabu menta ban ai ka message kumbala kwa ida ka party ka message na ka benta kajing ayu ya ka ka bau blay ula ka kukerpang hapre kajing lengkot ne si kajing mo perkhat jongi kino yalam kajing bombit bombiang kajing tenjuk ke babon ke bayi amat akhirnya ki lai snem tam ne duna menta badan usem arjar khat kendai ban arpo kalkong karikot layo ban pendak ban form langba yaki SHG hapokan NRLM lai kulai hajar teli hapok state ke jongi bak don kilong kuniru lese ibadon lagi tan nong tulu bak himatan bak lagi tan ni jongi kibalayo badon lang haki SSG prasamla kilong kumi kilong pa niyo ya une unong yalam ubah syarkai bar unong yalam ubah start uban ra ya kalawai jong kari kabe ki jongi lai kulai hajar teli ki SSG ban kentiu ya kilong kumi ban kentiu ki kun samla bar kun juru lakran namenta ke border issue lakran namun takum no baliada yang ikirit pat rambasong kita ke kamram ki samsam na ki long kami ki long pa bai ka sam neu deu
uba kam syarke ban ya coronavirus une coronavirus ngiladon ki vaksin ngiladon ki protocols bakum ta ter handa yo drugs hadul matang ngimpatan protokol ngimpatan vaksin tenama tanah kawe apil kakma kabangin ye persa manta kasni kade bagini ye persa kumno ya drugs counseling don kam naduna yin charity begins at home ong ba lalu iko apa ka jinsdang na nayeng syabab udrok kabar kapati jungi kayen one not is one voice kaju kasur nam taki riulung ke usah hadarin akan thai not is kaju kasur marka parti ideologi jungi ka keren ya ka regionalism baka keren ro ya ka tribal issues hilalong di balakloi banyawan ai mensim ini hakani resmi ni kerman bagadi kajingnya don lang ka jongpi kan ai mensim ini kampam ki nang trai dok parti NPP banang ni syakman nginna ban trai kambha ban ai ka jing sekri ka kambha pi baro iwe iwe the social scene na kaliang kawgiman swing nong po NPP ni ai ku play pi baro but ni ai Publik Islam mai basuk ipi. Hanya menghaliak lasang wan kata kat TMC. Kajing wan jam kat TMC kalau kaji kerku ya kan NPP. Kaji kerku ko bakrang kan NPP. Kiwai ki perti anai apa? Nimden kam benang, nimden kam banyak baik banyak kau. Kat armut kan NPP kin kibalak mi mentang. Le asa benjok hak next election nyumut kalau ko bikin job. Kongres sanmut Kararmut hangka, kararmut. Arpo pra le sekelong gen pipi. Walakum mbe armut pra. Sao po pramut kinde gen pipi.